High Court of Manipur na case record scanning amadi digitization tawbuni matangda training program ama pangthokre madi National Highway 137E may lambi ni thakku koilas mafum khatak akaya thulpa natana lambi sigi tungan ba mafum sing ta isin laga leramba thengakre haina mayai lambi apun balot mama fundrole Mem Krumzari Notice Window TV na numidang kuning sa sari bang manpil pamiyang tabi puno po thosomang sana taramoksari hojik pamasa khaina pizari High Court of Manipur na case record scanning amadi digitization tawbagi matangda training program ama pangthokre program aduna maram oiba case record se sizinadana hena secure oiba moonda digital gi kuthangda thamnaba honabadana hena kudong sanaba pandam thamki training program aduda justice aribam Guneshwar Sharma, Judge High Court of Manipur, Member Computer Committee, High Court of Manipur, Ojes Mutum, Registrar General High Court of Manipur, Ki Nirojit Sentence Project Coordinator, High Court of Manipur, Nasingbana Saruk Yaki, Training Aduda, Document Preparation, High Speed Scanning, Quality Control, Optical Character Recognition, Secured Upload to DS Space, Lunana Document Management System gi matangda saru yariba singda khangan khe paikhalak leba kongthang ase E-Committee Supreme Court of India na case record paperless o hedaba amadi physical file storage handhanaba amadi case analyze tawbada matam changhandana gidamak lokalakpa kongthang ni hojik phawbada High Court ki case phase lakh 58 lising humphumanga Sangwa Humpunitoi Amadi District Court ki case phase lakh 54 lising marfutare satruk marfudara nipan digitize tawkre National Highway 137A Mayai Lambi gi nauna thakiba koilas mafum kharada akaya toy thokpadana tana lambi asigi tongan ba mafum singda ising thumlaga leramba thengnare haina Mayai Lambi apunba lok malalna phongdroli hem asigam matangda malal gi secretary Sandam Bijoyna kuyak piduna thadorpa cherol ambada Mayai Lambi gi hojik oiriba fiam asigi matangda ngarang malal gi thongi singna yengsin khongset ama satki maduda lambi asigi tongan ba mafum singda ising thumjin ba thengnaki masida sunatana nauna thakiba koilas su mafam kharada akaya toy thokpa thengnaraki amoromda lambi gi naget ase waman khibana maram oiraga gari ani thainarakpa matamda thaidokpham leitabagi accident thopgi chang yamna wangkhalaklei Samurogi mafum singda lambi semba lep kibana maram oiraga ayuk nungthil numidang khaktana uful horaga leiba tagi miyam awabo mayok nare maram aduna apun mari leinaba department na aten matamgi manungda miyeng changbiu lambi asida oiriba film asi safana bathubu matamda thabuk paikalaktaba tarabadi mayai lambi apun batlukna tumina leithokloi haina serol asina makha tare Midok khandok si yadraba Manipur lengakna ngamle census tawbiro miyamna ngamle census tawba thingbada thorakpa afafatagi teksa khodimak lengak asina pugodabane miyamgi yaifanaba khanba ngamdraba MLA minister singda khut thinduna haibagi matam lagle haina campaign for just and fair delimitation gi finance secretary Sunil Karamna phondrole wafam ase Manipur lengakna state asida census pangthoknaba Thorang Toriba asi lamdam asigi hojik oiriba film asiga sanade matam khara yeithopinaba mari leinaba singda taksinduna lakhibada lenga ki maikaidagi positive oiba response phangdabadagi census tawbagi thabak chatharaklabadi miyamna kari thodang lawgadagi
हाइबगी मतंगदा ZFD ना परिंग नाइना चथरकपा मिफमगी मनुंग चन्ना ngasi Malom Bazar Community Hall da famkiba mifamga mari lenana phongdorokibani Sunil Karamna makha taraduna Manipur gi Chief Minister na lamdam asigi hojik oiriba fibam asida lamdam asida pangthoknaba thorang toriba census ki thabak asi matam khara yaithok pinaba center da lusingba singda haiba ngamdreba karigino center gi lusingba singna pirakpa pautak adukhak tawduna lamdam asigi miyam gidi karisu khandana thabak tawduna leirabadi makha taba kayadasu center gi lusingba singna haiba wa tadaba MLA amatana lamdam asigi Chief Minister oiba ngamlaroi lona lamdam asidagi mitop khandoklaba matung census ki thabak chathabiu haiduna MLA Minister singi yumda chatana unaruba MLA kaya ama thengnaraki kaya amadi thengnarakide adubo ZFD ga thengnarakhiba MLA singna phongdorokpa wafam kayada mama leibak nusibgi wafam ngakta phongdoroklabasu tawthorokpa thabak tana leibak asi yonbgi thabak ngakta oina tawri lona lamdam asidagi mitop khandoklaba matung census ki thabak paikhatpinaba haijabada leingak asina yaningdriba asi karigino leingak asina ngamle census tawbiu miyamna ngamle census tawba thingbada thorokpa afafatta teksa pumnamak leingak asina pugadamni haibu wafamsu phongdokhi अखोगी ताक एप्रिल की मई की ताक अमा हयेंग असिस ठीगे द पोते मसी मतम खरा येथु ए हाइदना सेप्टेम्बर की ताक अमदगी न पुछाब मनुदा युकोक ठीगे द बदिना ऑर्डर न थोखरे सिदी मियाम पामी अदु नतेबा सिदी मोइना लेजरिबो मतम दो सेंडोक चंजिन की रीशेड्यूल तौजबनेबा सिदा नुवाइत्रि सि तौगेना अखोइना ngasai mamang tabingido सिदी अखोइना डिफर तौरगाना अखोई मतम खरा लौरा कांदा अखोइना मिटोक खंदोकनाबा एनआरसी तौननबगी पोता अखोइना खनजबनी अदुना मसिदा मणिपुर मियामना यैथोगदी हाइदना यैथोकु मानबा मौंदा तौबसिना मणिपुर की मियामदा अखोई पुनिंग फाथबो नबो मानबे मौंदा तौरपसे अखोई मणिपुर मियामना को याबा सोंगमोय कैंपेन कमिटी जेडी ना कुछ याबा सोंगमोय अखोई सुगुंबा एसआरआई ना मिटोक खंदोक नमदे अदुगा हाइबा मतम खरा यैथोकसिनासु मसी डिफर तौरे हाइना कोई लौबा यावा अदुना मरा वर्गंदे करिना कादा सै तमिदो एसआरआई हाइबसिदी सुमना खकी इलेक्टोरल रोल से सही ट्राई बन शुबा अदु मसीगी मिसिगी मरक्ता कुदमना हाइकंदा लेगाइसिदा यु नुपीमा मितोपने हाइना खंगलबा अमदी सिंगनरीबा मियोइसिंगदा इंडियन सिटीजन ओइबगी थबक तौबगी जॉब रिजर्वेशन यावना पिरंबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अमदी इलेक्टोरल रोल दगी खुदोंग साबा खुदिमक कक्थटकदबनी 1980 अमदी 1994 दा फॉरेनर सिंग मरमदा हलनखिनबा यानखिबा याना खुयेक अदु सही असिगी एप्रिल था मनुंग फावबदा लेंगांगना थबक ओंथोकपा हौद्रबदी अकनब खोंजंग संगसिनबा यावना ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन गी तोंगान तोंगानबा वारेप तरुक लौख्रे ngasi ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ना निफुतरुक सुबा रियलाइजेशन मन मरी लेना रिलीज टू सेव द इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर हाइबा हिरमदा पांगथोक्तुना लागलेबा थौरमगी मनुंग सन्ना ngasi जीपी वुमेन कॉलेज ता नोमगी ओइबा डिस्कस थौरम अमा पांगथोक्रे accords and agreement on identification detection and deportation of foreigners between MSU and government of Manipur, government of India on 22nd July and 5th August 1980 and 9 November 1994 haiba imatang da pangthokhiba discuss aduda tongan mathaki waripsing asi lawkhibani discuss thoram aduda kupna khanaraba matung amata oina yanaba lawki warip taruk adudi manipurda mitopki masingna hengalakbana thokliba khudung thiba ase center amadi manipur lengak da khanghanbaga loinana 1980 da amadi 1994 da MSU amadi lengak ka foreigner sing puthok nabagi mari leinaba yanakeba agreement adu April tha phawbada lengana thabak to onthokadabani karigumba thabak paikhalaktrabadi MSU na democratic oiba khongjang leptuna sangsin gani manipuri sing mitopna isaugum hingalakbadagi siba hingba anigi tangkakta lagliba ase lengakna khanghanbaga loinana mitop miancha sing masagi maramda hun khinaba ponagadabani karigumba irang thokpam lamdam oibadagi halan khibada khudong sadaba foreigner sing oina makhoiduna topa asoba India gi state singda refugee camp semduna thamkhinaba ponagadabani manipurda mitop khandoktuna maramda halan khinaba honaringaida center lengakna manipurda 2027 gi census adu
सेंसस एक्ट 1948 की सेक्शन 3 की मतुंग इन्ना मिकोक थिहनदनबा मरी लेनबा सिंगना हाइहनबा मरकसिदा लेंगांगना मसक खंगलबा मिटोप सिंग अमदि मिटोपनी हाइबगी सिंगनाबा लेरबा सिंग इंडियन सिटीजन ओइबगी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोटेक्शन सेल थुम पोचै सिटीजन वेलफेयर स्कीम अमदि थबक तौनबगी जॉब रिजर्वेशन सिंगबा पुनुमक कथरकदबनी मसीदसु नतना सेंसस सत्सद्रिंगै सेंट्रल गवर्नमेंट ना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अदु अपडेट तौबा नत्रगा अतोपा अखन्नबा उपाय सिनदुना मिटोप खंदोक्तुना मरमदा हलन खिगदबनी मदि मिटोपनी हाइबा खंदोक्लबा अमदि सिंगनाबा मियोसिंग अदु इलेक्ट्रॉन रोल दगी ममिंग कथरकदबनी हाइबो वारेक्सिम लौखि पांथोकिबा थौरम अदुगा मरि लेनना ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसू की प्रेसिडेंट लुक्राम मालंगबना हाई इंडिया दा मणिपुर मर्ज तौख्रबा मतुंग 1980 अमदि 1994 दा मिटोप सिंगदगी कन्ननबा एमसूना फॉरेनर सिंग मरमदा हलनखिनबा एमसू यावना AMSCOC का लोनना यानखिबा याना चेरोल खोयक पिनखि अदुबु मतमदुदा यानखिबा वाफम सिंग अदु लेंगाकना ngasi fawba thabakta onthoktana leibadagi mitop miyancha kaya langoi chansilakle matam aduda yanakhiba agreement adu thabakta onthoknaba amadi kari tauba yai agreement aduda kari yawi haibana singba adu khangdoknaba ngasigi thoram asi pangthokpani 2011 gi census report ta lakh 13 romdi mitop miyancha oire haibasi khangkrabani adubu 2026 asi fawbadadi mitopna kayam helamlagani haibasi akiba amani aduna मिटोप सिंह खंदोक्त्रिंगै NRC चथद्रिंगै सेंसस तौसनबा यारोय मसी खंगना लेंगाक असिना खंगना थबक पाइखतकदबनी हाइखि थौरम अदुदा रिन्यूएन डेमोग्राफर RK नरेंद्रना मॉडरेटर ओइखिबगा लोइना GP वुमेन कॉलेज की जियोग्राफी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट MD बहरुद्दीन साहा एमसू की फॉर्मर प्रेसिडेंट L दिलीप फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट L प्रियो कुमार MU की स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की डीन अमदी हानगी एमसू की फॉर्मर प्रेसिडेंट L मोहिलाल महिरोई सिंह अमदी मियोई कयासु सरुक याखेबगा लोइना थौरम अदु पांथोकनाबा GP वुमेन कॉलेजना होस्ट ओइखे सही खुदिंगी पांथोकप रियलाइजेशन डे मिकपथोक निमित असी हंदक सही की ओइनदी थाबुम चुमना मार्च की तांग 13 तगी एप्रिल की तांग 13 फावबा थाबुम चुमना हाइना पांथोक लाउथोकीबा थौरम अदुगी मनुंग चना ngasiगी एकाडेमिक कैंपेन डिस्कोर्स कोर्स पांथोक्चबनी मरोन पांथोपगी मरमदी 1980 की मतमदा मणिपुर इंडिया मर्ज तौब मणिपुर मिटोप मयानचा चांगपगी आइन पास एंड परमिट सिस्टम अदु लौथोखर मिटोप मयानचा लेप लेटन चंसलखीबना मरम मणिपुर मिटोप मयानचा मिसिंग से सुकी मति हेंकलकी मरम 1980 की मतमदा अतंदुगी महिरोसिंग लेबाक मयानना अखोई तुंगदा मिटोप मयानचा लांगोई चंबा मिटोप मयानचा लेंगाप लमदम सोदन ओई खरगनी हाबगी असान मियेंग लोइना 1980 की मतमदुदा मणिपुर की मिटोप मयानचा मरुन फॉरेनर मसा मसा की मरमदम हलनखीगदमनी हाब गोबे फॉरेनर हाब इहो माउखी इहो अदुगी मखा तारकोइना 1980 अमदी 1994 दा एमसू अमस्कोप अमदी मतमदुगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट MOU अनि 1980 अमदी 1994 दा साइन तौनकी हाइबा साइन तौनकी सिंग अतु ngasi फोबो थबक ऑनथोक तबना मरमरगा ngasi gi लालिबा प्रेजेंट सिचुएशन असि ओरकमनि मिटो मयानचा सिंग लांगोय चलकमनि मरमदना अखोइना अमुक नौहोंगना हाइबा एग्रीमेंट अनि दो सना हननबगी दमुक अखोइना हंतकी चथरिबा एकादा ngasi gi चथरिबा एकादा डिस्कोर्स से मरोइना हाइबा एग्रीमेंट अनि दो बेस तौरगा पांथोक सबे एकाडमिक डिस्कोर्स अनि मसिदा फाइंडिंग सिंग अदु पुनः खमजल मतुंगा कोई पैनलिस्टिंग अदुगा अखंगाइसिंग ताना मतुंगा कई चंचंदा बगे हाबु स्टेप अथु कोइना हंतक पांथोक चरिबे मरोइना हंतकी रियलाइजेशन मनना पांथोक चरिबे मरोइना तौजगदबा कोइगी मरोइबा थबक सिंगदी हाइबा असोमदना कोइ हुजिक लैरिबा सिचुएशन से फोकस पिरगा पांथोक चबनी मरमदना कोइगी हुजिक लैरिबा कोइगी 2011 बाउगी रिपोर्ट ता मणिपुर की मिसिंग 28 लाख की मनुंग मोर देन 11 लाख 11 लाख से मिटोप मयानचा ओइरे हाबसे कोना उरे मरमदना हन 2027 की सेंसस तौगने हागा तौबा सिददी अखोइगी लैरिबा येलो प्रूफ सिंग मरोइना मैतैना मेजॉरिटी ऑफ येलो प्रूफ इरंद मणिपुर सिदा दा मिटोप मयानचा सिंग सुकै सोदना हेलमनी हाबगी थाजबा चप चाना लै
मरम अदुना अखोइना हुजिक सेंसस तौद्रिङैगि ममांगदा अखोइ एनआरसी हाना अपडेट तौगदबनि एनआरसी अपडेट तौर मतुंगदा अखोइगि सेंसस तौगदबनि एनआरसी अपडेट तौत तारगदि अखोइगि सेंसस 2020 दा पांथोकने सेंसस पांथोक होगनि हाना तौरिबासी तौबा यारो हाबसे अखोइगि एमसुगि अकन स्टेमनि मतांग असिदा अखोइना थमजनिंगदि अखोइना 1980 अमदि 1994 यानखि एग्रीमेंट लनिदो सुजो सोबे थबक हुजिक पालिबा लेंगागसिना ओथोंगबो होनागदबनि कइगुम ओथोक तब तारगदि कोई म्याम की डेमोक्रेटिक खोजंग सुजों सोदना एमसुना संक्शन जरकनी है वफम सिंगसी प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फुंद थमजग नसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पावगे मिफुम अमदा ऑल मणिपुर बीडीएफ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एसआई संजीत सिंह ना बीडीएफ सिंह की यूनिफॉर्म लेनबा लुपा करोड़ मग लाख हुमफु लिसिंग तरा निफल सातु कुनमरी की इनकेसमेंट परमिशन फाइनेंस डिपार्टमेंट चलिबा फाइनेंशियल ईयर नंगनबा पीबीद्रबदी 1 अप्रैल 2026 तगी बीडीएफ सिंह यूनिफॉर्म सेट तबगी कोंजंग संसिलगनी हाइख्रे ऑल डिस्ट्रिक्ट एसपीस दगी रिवाइज बजट ता बीडीएफ सिंह की यूनिफॉर्म लेननबा हापलबा अमाउंट लुपा करोड़ अमग लाख हुमफु लिसिंग तरा निफल सातु कुनमरी असे की प्रपोजल थारक्तुना मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर दगी होम डिपार्टमेंट दा हौखिबा सही 2025 डिसेंबर की तांग खुनिथोय दा थारकी था अनि मखाई की तुंगदा होम डिपार्टमेंट प्रोसेस हौकी अमसुंग चलिबा सही 2026 की मार्च की तांग तारा निफाल दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना प्रपोजल अदु अप्रूव तौबिदुना फाइनेंस डिपार्टमेंट दा इनकेसमेंट परमिशन की दमक थाकी अदुबु ngasi फावबा लोशिनबिदना फाइल हंदोक हंजिन तौदुना लेरे अदुना चलिबा फाइनेंशियल ईयर नंगनी हाइबगे थाजब लेत्रे हाइके श्री एसआई संजीत सिंह ना हाई करिगुंबा चलिबा फाइनेंशियल ईयर नंगनबा फाइनेंस डिपार्टमेंट ना बीडीएफ सिंह की यूनिफॉर्म लेननबा अमाउंट असिगी इनकेसमेंट परमिशन पीद्रबदी चलिबा सही 2026 अप्रैल की तांग अमदगी मणिपुर लेरिबा बीडीएफ पुंबा यूनिफॉर्म सेटबगी खोंजंग संसिलगनी हाइरे इंसिंग बयाय बीडीएफ यूनिफॉर्म लेननबा सेनफम कायहंदना सही मंगा तरुक असि यूनिफॉर्म इशू पीबीदना लेरकपना मरम मोदना बीडीएफ सिंगी पिखरबा कुसुमन असिदगी मरनाय लेजेदुना लाकपनी अदुना ngasidim मधु खांगबगी ngambagi थौना लेत्रे अकनबा खोंजंग संसिलगनी हाइरे Subir
Amateur Curling Association of Sanalaiba Manipur Sindhuna Numit Humni Subna Sathagadaba Hanba Sub Junior Junior Amadi Senior State Level Floor Curling Coaching Camp Amadi Championship 2025-26 Ngasidagi Yarifo Tulihal Multipurpose Hall da Haudokre Category Ahum Thona Kaidolaga Atho En Tanagadoriba Championship Hodopgi Thoram Aduda Amateur Curling Association of Sanalaiba ki President Su Oiriba Manipur Pradesh Congress Committee ki Treasurer ki Thau Puriba Wabugai Kendagi Hanagi MLA MD Fazir Rohim na Athoba Mitunglen Amateur Curling Association ki Senior Vice President Thaunauzam Rameshona Thaurammapu 7 Madras Regiment Andro Army Camp ki Commanding Officer Lieutenant Colonel Hari Narayan Pal More College ki Assistant Professor Muhammad Azmal Wild Enterprises Proprietor MD Wahidur Kanglei Pak Sanapung Tulihal ki Proprietor MD Nazir Ahmed Amadi Social Worker MD Azmena Akhanaba Mitungnen Oina Saruk Yake Championship Aduda Lamdam Asigi Tongan Tonganba District Mangagi Dagi Sub Junior Category da Sanaroi Nupa Kuntramathoi Nupi Tara Junior Category da Nupa Tara Nupi Ama Aduga Senior Category da Nupa Kuntramathoi Amadi Nupi Manga Puna Sanaroi Marfuni Famna Athoi Ahin Tanari Athoiba Mitunglengi Warol da ex MLA Fazir Rahim na Hai Curling Masana Asi Sensu Sangdaba Amadi Haksang Sokani Haibagi Jingnaba Leitraba Yamna Samba Masana Amani Adumapu Haujiki Matam Asida Masana Asina Walak Libam Naharol Singda Yamna Kanaba Pi Haibada Haiman Butoloi Nasigi Championship Asida Saruk Yariba Sanawai Kuding Magna National Amadi International Gi Thakta Championship Oiduna Manipur Imalaiba Ki Mingset Purake Haibagi Wakalwanda Kanna Honagadabani Haike
अहम सुबह दबंग ट्रॉफी 2026 एप्रिल की तांग मंगा दगी पांगथोकनी तोरंबा अदु मे की तांग कुंथ्रा मथोय दगी ओइना पांगथोलगनी हाइना ऑल संगायुंगफम स्पोर्टिंग एसोसिएशन आशा की जनरल सेक्रेटरी एमडी फजल रहमान ना खुयक पीदुना थादोरप चेरोल अमदा आशा प्लेग्राउंड की डेवलपमेंट वर्क खरा तवगदबा लैबना मरम ना ट्रॉफी असी पांगथोकपदा खुदोंग चादबा लैरगनी मरम अदुना एप्रिल की तांग मंगा दगी पांगथोकनबा सेम सारंबा अदु लाक्लिबा मे की तांग कुंथ्रा मथोय दगी ओइना ट्रॉफी असी पांगथोकनबा वारेप लौरी मरम अदुना ट्रॉफी असीबु सरुक यागदबा सिंगना मे की तांग कुनिथोय फावबदा एंट्री तौबा यारगनी मैनेजर मीटिंग अमदे ड्रॉवेल ऑफ फिक्सर ना मे की तांग कुनमरीदा पांगथोलगनी अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 8837411475 नत्रगा 9366004767 दा पाव फाउबिरनबसु सेरोल असिना मखा तारे मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ना सिंधुना लाक्लेब मार्च की तांग कुनमापंदा किलोमीटर 8 की ओइबा रेसो रन 2026 हाइन मिंगथोनबा लमजेल अमा पांगथोकदौरी हाइरिबा लमजेल असिदा नुपा अमदि नुपी की ओइना अंगांग अहल खक्तना सरुक याबो यागनी सरुक याबिनिंग सिंगना मार्च की तांग 13 दगिना मार्च की तांग 13 फावबदा रजिस्ट्रेशन तौबा यागनी हाइरिबा लमजेल असि मार्च की तांग कुनमापन की अयुक पुंग 3 MIT कैंपस तगी लमथागनी मेंस अमदि वुमेन्स कैटेगरी की अहनबा अनीसुब अमदि अहुम सुबगी मना ओइना लिसिंग मंगा लिसिंग अहुम अमदि लिसिंग अनी की मना सिंग थमली लोना पार्टिसिपेंट खुदिंगमक की ओइना पार्टिसिपेंट मेडल ई सर्टिफिकेट अमदि पोस्ट रन रिफ्रेशमेंट पुसिनगनी हाइरे हौजिक लोइसिलपदा मरोय पाव अमुगना मियानदा थमजरी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना केस रेकॉर्ड सिंग स्कैनिंग अमदि डिजिटाइजेशन तौबगी मतंगदा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोकरे नेशनल हाईवे 137A मयाई लंबी की नौना थाकिबा कोइलास मफम खरदा कायतोय थोकपदा नतना लंबी असिगे तोंगान तोंगान बा मफम से इसिंग थुमजिलगा लेरंबा थेंगनरे आइना मयाई लंबी अपुनबा लोक मलाना फोंदरोले Segedi notice window TV na numidang khuding sandok saba manipur bom matang aswada lojari ming tarik puno pu aroi boina kono na khurumjari Veteran Association Ningthongnai Band na organize tawduna anirak suba oina second state level Open Kirat and Not for Boys 2026 lagliba March ki tarik 19 amasung 18 da pangthokani haina tawramba adu khudongcha da khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik 3 amidi 5 da pangthok jaragani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikaidagi miyam da paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahung khaktamak oizagani amasung form thazin ba yabagi aroiba numitna April ki tarik ani fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7055087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact to be Northeast Window Minyang Tabiriba Mayam Punamakpu Taramda Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna
presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang bathaki health care fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malem gi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call to birau